در دوران استقلالیت دولتی و در تاریخ دولتداری تاجیکستان رویدادهای تاریخی زیادی به ثبت رسیدند. از جمله در ماه جاری نیز سنه‌های مهم و تقدیرساز به مانند روز کانستیتوسیا، روز پرزیدنت و روز پرچم ملی تجلیل می شوند. این سنه‌های تاریخی در برقراری دولتداری معاصر تاجیکستان نقش مهم داشته. پس از سپری شدن سالهای دشوار، همکنون میهن صاحب استقلال ما با سروری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مرحله سازندگی و پیشرفت وارد گردیده است. این مرحله ها البته از زمان حساس و دشوار سالهای 90 آغاز گردیده، سپس مرحله دوم مرحله ثابت شدن وحدت ملی و برقراری صلح و پایداری آسودگی میهن وارد شده و نهایتا حالا ما در 10 ساله قرار داریم که در رشد کشور و سازندگی کشور قرار داریم. همین مرحله ها هم در عرصه ورزش تاجیکستان با سروری پرزیدنت کمیته ملی المپی محترم امامعلی رحمان طی شده ایستادند و برای بررسی کردن همین موضوع ها ما معاون رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شاکرزاده محمد طالب را دعوت کردیم تا درباره برخی از مسئله ها و رویدادهای مهم ورزشی که با سروری محترم امامعلی رحمان انجام پذیرفتند و ما همین 3 مرحله که در برقراری حکومت جمهوری تاجیکستان در برقراری صلح و رسیدن به مرحله سازندگی داشتیم در عرصه ورزش نیز داشتیم. خوش آمدید به برنامه ما. مهم این است که پس از برقراری صلح و ثبات زمان فرا رسید که دیگر باید ملت به پا میخست، عرصه فرهنگ، عرصه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی به ثبات خود رسیدن و آمد به مرحله دیگر که در آنجا باید ورزش نیز همچون یک عرصه و همچون معرفگر ملت ما باید رشد میکرد و در سرگه همین حرکت ها بخصوص حرکت المپی خودی پرزیدنت کشور ما که امروز روز پرزیدنت رو ما تجلیل میکنیم قرار گرفتند و خود مثلا اگر فراموش نکنم سالهای 2005 دوی ملی را اعلام کردند و سال بعد اولین نفری بودند که خودشان با اهل عائله با نزدیکان همراه همه دیگر ملت تاجیک به روز دوی ملی آمدند و در این دو اشتراک کردند، یعنی اشتراک شخصی داشتند. یعنی در سرگه حرکت المپی و عاموی گردانی ورزش خود پرزیدنت قرار گرفتند، چون به این عرصه توجهی خاصه دارند و خودشان هم تاکید کردند که هر ورزشگری ما معرفگری ملت میتواند بوده اگر بتواند در مسابقه بین‌المللی اشتراک کند و پرچم ملی ما را بلند بردارد و سرود ملی ما در آنجا صدا دهد. خب نظر شما همچون نماینده کمیته که مخصوص با ورزش سر و کار دارد در این مورد چی است؟ تشکر زیاد. واقعا بسیار سوالی با مورد است و نقش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت، پرزیدنت کمیته ملی المپی تاجیکستان از سالهای اولی به دست آوردن استقلالیت دولتی در قطار رشد دیگر ساحه‌های مهم دولتداری، یعنی توجه خاصه روبر دولت، پیشوای معظم ملت به سمت رشد تربیت جسمانی و ورزش خیلی نظررس است و چون ما مسئولین ساحه و ورزشگران کشور این غمخواری توجه دائمی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان خاصه پرزیدنت کمیته ملی المپی تاجیکستان رو ما احساس میکنیم و درک میکنیم، امروز با چشمان سر میبینیم. البته پس از به دست آوردن استقلالیت دولتی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نخستین مراتبه ملاقات رو با جوانان و بعداً با ورزشگران کشور انجام دادند و همزمان قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت جسمانی و ورزش نیز به تصویب رسید و از سال 2009 این جانب از جانب هیئت کمیته ملی المپی تاجیکستان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همچون پرزیدنت کمیته ملی المپی تاجیکستان یعنی انتخاب گردیدند و مرحله به مرحله رشد زمینه‌های مادی، تکنیکی عموما انفراساختور ساحه ورزش از سالهای اول صاحب استقلالی زینه به زینه، مرحله به مرحله یعنی رو به بهبودی نهاد. همچنان که ابراز داشتیم پرزیدنت کشور ما شخصا در دوی ملی اشتراک کرد و خواست نمونه عبرت برای هر جوان، هر فرد تاجیکستان باشد که
یک جامعه سالم وقتی سالم میشود که بدن سالم داشته باشد و بدن سالم اکثرا با ورزش تامین کرده می شود و یا ورزش اساسی مهم برای تامین سلامتی جامعه است. پرزیدنت کشور ما بینید اگر حالا کمی از ورزش دور هم رویم در مثلا ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون ساعت ها رفتند و خود مثلا در همون اکسکاواتور کار کردند. بله. یعنی هیچ پرزیدنت دیگر ما ندیدیم که تا به این حد مثلا به ملت خودش، به سرزمین خودش و به کار خودش سرسپرده باشد. و امروز روز پرزیدنت رو ما تجلیل میگیریم. همین که پرزیدنت خودش را نه همچون پرزیدنت، نه بلکه یک فرزند فرزانه ملت که برای این ملت میتواند خدمت‌های شایسته نشان داده باشد عمل میکند. یعنی خودش شخصا نمونه عبرت برای حتی ورزشکاران، حتی برای ساختمانچیان نیروگاه برقی آبی راغون خود رو همچون نمونه نشان میدن. این نشان دادن نیست، این عمل است. این معنی اون رو دارد که واقعا هم مرد سرسپرده کار خود و ملت خود است و میخواد نشان دهد که های مردم ما باید همه کس دست جمعانه برای رشد کشور، برای پیشرفتش، برای آینده کشور تلاش کنیم. و همین اشتراک پرزیدنت در دو ملی سال 2006 اگر خطا نکنم مهم است. این نمونه آن است که پرزیدنت میخواهد که با تمام ورزشکاران، چی ورزشکاران خرد چی بزرگ، نشان دهد که باید به ورزش مشغول شد. البته ببینید روبری دولتی که واقعا اینقدر مسئولیت دولت داری، اینقدر سرباری های زیادی که برای معرفی کشور بسیار مهم و سری وقتی است، نوبسته از این در چورابینی های سطح بلند بین المللی، چورابینی های خصوصیتی عمومی ورزشی داشته، پیشوای معظم ملت پیشکار می شوند در صف پیش اشتراکچیان این یا آن چورابینی ها حاضر خود را پیدا میکنند و زیر روبری پیشروی ملت حتی درست قید کردید که اولین مرتبه دوی ملی صورت گرفت. و بعد از این ما در سال 2024 شاهد یک رویداد دیگری تاریخی نیز شدیم. یعنی باری نخست در جمهوری تاجیکستان چمپیونات جهان اوید با گشتینگیری برگزار گردید و در این چورابینی سطح بلند با نفوذ مهمانان و ورزشگران قریب زیاده از 1000 نفر به کشور ما تشریف آوردند از 63 دولت دنیا و چورابینی آغاز یعنی مراسم افتتاح چورابینی مذکور با حضور به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشروی ملت، پرزیدنت کمیته ملی المپیک تاجیکستان و همزمان رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی صورت گرفت و در مراسم افتتاح سخنرانی و حتی تقدیم به جایزه‌داران و غالبان این مسابقات سطح بلند بین المللی از جانب پیشروی ملت و رئیس شهر دوشنبه انجام داده شد که این خود گواهی واضح آن است که کشور ما، روبری دولت ما، پرزیدنت ما واقعا ورزش دوست می‌دارند، ورزش دوستدار هستند. برای سالمی ملت، برای پیشرفت تاجیکستان یعنی توجه خاصه دارند. سالمی ملت از هر یک فردی به دردل ملت وابستگی کلان دارد. اگر انسان هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان، ساکن جمهوری تاجیکستان با تربیت جسمانی و ورزش مشغول شود، البته ملت سالم میگردد، عائله های سالم، یعنی که فرزندان سالم به وجود میآید، به دنیا میآیند. و از نقطه دیگری اگر بگیریم ورزش بهترین وسیله معرفی نمودن تاجیکستان در عرصه بین المللی محسوب می‌یابد. ببینید با واسطه ورزش ملت ها رو میشناسند، اعتراف میکنند، علاقه توجه خاصه ظاهر میکنند. مثلا ما وقتی که ورزشگران ما در این یا آن چورابینی های بلند بین المللی شرکت می‌ورزند، در نتیجه به دست آوردن دستاوردهای بلند بین المللی، یعنی که پرچم تاجیکستان بالا برافروخته می شود و سرود ملی صدا داده می شود، علاقه قسم زیادی کشورها در جستجوی یعنی این ورزشگر از کدام کشور است، از کدام کشور باشد و این کشور در کدام قطعه عالم جایگیر است، در جستجوی این می شوند. و حتی ببینید پرزیدنت کشور در ملاقات های همیشگیشان حتما در سطرهای علاهیده نسبت به ورزشگران
гуфта мегзаранд, як андешаи худро ёдоварӣ мекунанд ва ҳатто изҳори миннатдорӣ, сипосмандӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола дар паёмҳое ки ироа мегардад дар сатрҳои алоҳида нисбат ба ҷавонон ва варзишгарон ёдоварӣ менамоянд. Ва ба ғайр аз ин ҳатто бубинед дар мулоқотҳо ва мавриди истифода қарор додани ин ё он иншоотҳои соҳаи варзиш пешвои миллат ҳатман бо варзишгарон, бо наврасон, ҷавононе ки ба ин ё он намуди варзиш машғул ҳастанд суҳбатҳои самимӣ меороянд. Аз дастоварду пирӯзиҳои онҳо доим ёдоварӣ мекунанду истиқбол мекунанд. Ё ин ки рақобатҳои варзишгарони кишварро дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатто пайгирӣ мекунанд, тамошо мекунанд, хурсандӣ мекунанд, шодӣ мекунанд. Дар чанд баромадҳои худ, дар чанд паёмадҳои худ ҳатто кушоду возеҳ равшан гуфтанд ки қисмати финалӣ ва ниҳоии варзишгарони кишварро дар бозиҳои олимпӣ, дар бозиҳои осиёӣ, чемпионатҳои ҷаҳон, чемпионатҳои осиё тамошо мекунанд ва мухлисӣ мекунанд. ин гувоҳи возеҳи он аст ки як нуқтаи муҳимро доим дар баромадҳояшон таъкид мекунанд. Ин масъулини мо масъулини соҳа ва варзишгарони кишвар инро ҳамчун шиёри худ медонем. Вақте ки ба ин ё он кишвар ба мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ сафарбар мегардем ва пеш аз рақобатҳое ки варзишгарони мо бояд ба майдон бароянд, ҳатман аз шиёр ёне ки гуфтаҳои роҳбари давлат ки шумо фикр накунед ки танҳо ҳастед дар майдон, шумо фикр кунед ки президент ва 10 миллион, зиёда аз 10 миллион аҳолии Тоҷикистон ҳамроҳи шумо аст. Воқеан ин суханҳо танҳо сухан нест, ин аз самими қалб аст. Ин як суханҳое ҳаст ки барои варзишгар нерӯи чангкарата медиҳад. Ва варзишгаронро вақте ки ёдоварӣ мешавем, таъкид мекунем, воқеан бо ҳамин нерӯ, бо ҳамин иродатмандӣ онҳо вориди майдон мешаванд ва бубинед дастовардҳои мо сол то сол беҳтару хубтар мегардад. Ва кишвари мо низ пойтахти азизи мо шаҳри Душанбе Идилоро на фақат макони баргузории чорабиниҳои гӯем сатҳи байналмилалӣ дар масоили об, конфронсҳо ва дигар форуму чорабиниҳои байналмилалӣ имрӯз кишвари мо, пойтахти мо макони баргузории чорабиниҳое шуда истодааст ки варзишгарон ва масъулини соҳа ҳатто дар ҳасрати доир шудани чунин чорабиниҳо буданд. Воқеан таърих гувоҳ аст ва сол то сол мо дида истодем ки соли 2024 барои миллати тоҷик соли таърихӣ буд. Соли 2025 низ бисёр дастовардҳои хеле назаррас буданд. Мо дар соли 2025 як ҳайати мукаммал ба бозиҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил, сеюмин бозиҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил равон кардем ва ба бозиҳои осиёӣ байни наврасон сафарбар шуданд. Ҳайати мукаммал, якум 208 нафар, дуюм 111 нафар. Мана ҳозир варзишгарони мо дар бозиҳои ҳамбастагӣ, шашумин бозиҳои ҳамбастагии исломӣ қарор доранд ки ҳайати мукаммал дар 134 нафар масъулину варзишгарони кишвари моро дар арсаи байналмилалӣ боло мебардоранд, муаррифӣ месозанд. мо ба ҳамаи онҳо орзуи муваффақият мекунем ки ҳанӯз ҳамин бозиҳои ҳамбастагии исломӣ идома дорад. орзу дорем ки боз ҳам медалу ҷоизаҳои бештар ба даст биёранд. аммо сиёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тамоми арсаҳо фарогир ҳаст. аз ҷумла дар ҳамин арсаи варзиш ҳам бисёр фарогир амал мекунанд. барои мисол мана ҳозир дар кишвари мо ҷараён дорад ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, онам байналмилалиаш карданд, оид ба шоҳмот. ҳамин гуна ҷомҳои зиёде ҳам ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба теннис дорем, мусобиқаи байналмилалӣ ҳаст ва ҳаминтар ҷоми ҷудо ҳам доштем. яъне инҳо ҳам дар радифи ҳамин сиёсатҳои хирадмандонае ки дар дигар арсаҳои фарҳангӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ доранд, дар арсаи варзишӣ ҳам ҳамин сиёсатҳои фарогир ҳаст. фақат масалан сухан ё дастгирӣ нест, балки амал бештар дида мешавад. ва гуфтем ки дар Тоҷикистон вақте мо се марҳиларо сипарӣ кардем, марҳилаи ҳассосу марҳилаи барқарори суботу пойдории сулҳу ваҳдат ва ҳоло дар созандагӣ, дар варзиш ҳам ҳамин се марҳила сипарӣ шуд. гуфтем аввал ҳамчун президенти кумитаи миллии олимпӣ ҳаракати оммавии варзишӣ ё оммавигардонии варзиши оғоз карданд, сипас омаданд ба бахше ки аз соли 2008
аллакай мо дар бозиҳои олимпӣ ҷоизадор шудем. марҳилаи нав оғоз шуд ва ниёз ба он пайдо шуд ки варзишгарон дастгирӣ шаванд. чун мо дидем ки дар бозии олимпӣ агар мо варзишгаронро дастгирӣ кунем ҳатман кишвари моро дар ҳадди бисёр аъло метавонанд муаррифӣ кунанд ва дастгириҳои махсус оғоз шуд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷоизаи махсусе барои варзишгарон, барои онҳое ки мусобиқаҳои байналмилалӣ мераванду ҷоиза ба даст меоранд тартиб доданд ва дигар намуди дастгириҳоро низ ба онҳо раво дид. яъне пеш аз масалан бозиҳои олимпӣ барои онҳо миқдори пул ҷудо карда шуд ки онҳо омодагии хуб бинанд то ба бозиҳои олимпӣ раванд ва бинед ки дар охирин бозиҳои олимпӣ Париж 2024 ки мо доштем, масалан дар солҳои пеш агар мо як ҷоиза ё ду ҷоиза доштем, аллакай мо дар соли 2024 дар паи ҳамин сиёсатҳо ва ҳамин равиши кор мо 3 то ҷоизадори бозиҳои олимпӣ дорем ва эҳтимол ҳам дошт ки боз дошта бошем агар баъзеҳо осеб намедиданд. яъни ин раванд, яъне раванди барқарорӣ ба анҷом расид, раванди пойдорӣ ва варзишгарони мо тавонистанд 3 то ҷоизаи бозиҳои олимпиро ба даст ёранд. барои ҳамин дастгирии варзишгарон дар марҳилаи дуюм омад ва мо имрӯз аллакай 3 то ҷоизадори бозиҳои олимпӣ дорем. ҳамин дастгириҳо дар қолиби ҷоизаҳо барои онҳое ки дар мусобиқаи байналмилалӣ ҷо гирифтанд, ба назари шумо чӣ гуна таъсир ба раванди омодасозии варзиш ва умуман пешрафти арсаи варзиши мо доштааст? ташаккур. рости дастгириҳои ҳам аз лиҳози молиявӣ, иқтисодӣ, таҳияи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ барои рушди варзиш ва ҳавасмандгардонии варзишгарон ва машғул шудани онҳо ба ин ё он намуди варзиш аллакай аз соли 2010 ин ҷониб марҳилаи навро оғоз намуд. яъне мулоқоти хосае ки пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон 22 декабри соли 2010 дар кохи ваҳдат бо варзишгарони кишвар, масъулини соҳаи варзиши кишвар анҷом доданд, як такони ҷиддие барои рушди варзиши касбӣ ва рушди инфраструктураи соҳаи варзиш ба вуҷуд омад. яъне аз соли 2015 аллакай ҷоизаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи фармони махсус ба ҷоизадорон ғолибону мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ роҳандозӣ гардид. агар хато накунам беш аз 1000 нафар ҳар сол ҳамин ҷоизаро дарёфт мекунанд. ҳамин хел нест ё ман иштибоҳ мекарда бошам? то ба имрӯз аз соли 2015 то ба имрӯз зиёда аз 500 нафар бо ҷоизаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳавасманд гардиданд ва дар ҳаҷми 8 миллион сомонӣ онҳо. ва ба ғайр аз ин мо соли 2023 як рӯй дар таърихи варзиши кишвар як рӯйдоди муҳими таърихӣ ба вуҷуд омад. яъне дар соли 2023 пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон санадеро ба имзо расониданд ки қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи пардохти маблағи моддии моҳонаи якумра ба ҷоизадорону ғолибони бозиҳои олимпӣ, паралимпӣ ва судоримпӣ. ин ба нафароне ки ҷоизадори бозиҳои олимпӣ мешаванд, нафароне ки ҷойҳои якум, дуюм, сеюмро сазовор мегарданд, онҳо бо стипендияи моддии моҳонаи якумра, яъне ки то дар қайди ҳаёт ҳастанд, онҳо аллакай стипендия аз ҷониби давлат ва ҳукумати кишвар ки ташаббус ва ибтикороти бевоситаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон буд. ба ғайр аз ин мукофотҳои давлатӣ ва ҳавасмандии дигаре ки шоҳиди он мову шумо ҳама рӯза мешавем, яъне дастгирии аз лиҳози хонаҳои истиқоматие ки аз ҷониби бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустеми Эмомалӣ сурат мегирад ва то ба имрӯз 12 ҷоизадорони бозиҳои осиёӣ, ҷоизадорони бозиҳои олимпӣ ва чемпионатҳои ҷаҳон аз таи 2-3 соли охир 12 нафар бо хонаҳои истиқоматӣ ва бо тамоми лиҳози гӯем рӯзгор аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба варзишгарони кишвар тақдим гардид. ва аллакай ҳавасмандии дигар варзишгаронро аз риштаҳои гуногуни варзиш зиёд намуд ва аллакай варзишгарон
шумораи варзишгарони касбӣ ва иштироки онҳо дар мусобиқаҳои дохиливу байналмилалӣ хеле натиҷаи назаррасро ба вуҷуд овард. агар бештар аз ин бигзарем, масалан ҳамин худи кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон амаликунандаи сиёсатҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар арсаи ҷавонон ва варзиш аст. яъне он ҷоиза ва мукофотҳо, он дастгириҳое ки кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳам анҷом медиҳад, инҳо ҳам ҳамаш ҳамон чӣ мегӯянд амалӣ шудани сиёсатҳои варзишӣ ва ҷавонони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аст. яъне ман он ҳазорҳое ки гуфтам, шумо ҳар сол барои беҳтарин варзишгарон, беҳтарин федератсияҳо ҷоизаву мукофотҳои зиёде тақдим мекунед ки инҳо ҳам ҳатман дар ростои ҳамон сиёсат ҳастанд. шумо амаликунандаи сиёсати президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар ин арса ҳастед. бинобар ин фикр мекунам, масалан ман чанд ҳазор гуфтам, ин 500 ки шумо гуфтед шахсан аз ҷониби президент мукофот дода шудааст. вале варзишгарон дар паи сиёсатҳои масалан варзишпарваронаи пешвои миллат чандин ҳазор шудан рафтанд, агар ман хато нагӯям, чун мо хабар дорем ва иштирок мекунем дар барномаҳои солонаи шумо аз дастгириҳое ки кумитаи кор бо ҷавонон мекунад ва ба федератсияу варзишгарони номии кишвар беҳтаринҳои ҳар риштаро муайян мекунанд. ин теъдод бисёр зиёд ҳастанд ба фикрам нест? бале, чун мо шумо маълумот дорем, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш низ яке аз таъсисёфтаи ниҳоде аст ки дар замони соҳибистиқлолӣ ва бо дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи бевоситаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон махсус таъсис дода шудааст ва барои пиёда ва амалӣ намудани он санадҳои меъёри ҳуқуқии соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш таъсис ёфт ва дар ин замина аллакай, чун шумо маълумот доред, ҳамасола кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш дар дораи ваколат ва салоҳиятҳои худ беҳтарин варзишгар, беҳтарин федератсия, мактабҳои варзишӣ ва дигар шохаҳои гуногуни соҳаи варзиши кишварро муайян мушаххас месозад ва дар як маросими тантанавӣ бо иштироки бевосита ё муовини сарвазири мамлакат ё ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа, яъне ин нафарҳо дар вазъияти тантанавӣ қадршиносӣ ва ҳавасманд гардонида мешаванд ва албатта шумораи инҳо хеле зиёд аст. мо дар баробари мукофотҳои пуливу молӣ ҳамзамон бо унвонҳои соҳавӣ, устоди дараҷаи байналмилалии варзиш, устоди варзиши ҷумҳурии тоҷикистон, мураббии варзиш, мураббии шоистаи варзиши ҷумҳурии тоҷикистон, корманди шоистаи тарбияи ҷисмонӣ ва дигар унвонҳои соҳавӣ ва дараҷаҳои тахассусӣ ҳаст ки ҳамасола мо то 400-500 нафар ва то ин дам агар бигирем аз ҳазорҳо мегузарад. албатта сарчашмааш идомаи мантиқии сиёсати давлатӣ, яъне сиёсати бевоситаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки мо ҳамчун масъули соҳа татбиқкунандаи он сиёсат дар дохил ва хориҷи кишвар дар самти рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиши кишвар дониста мешавем. мусобиқаи байналмилалие ки барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон сурат гирифта истодааст, ин нахустин мусобиқае аст ки аз дохил ва хориҷи кишвар 250 варзишгарро ба ҳам овард аз 16 кишвари дунё. ин нахустин мусобиқаи байналмилалӣ ва ҳаҷми мукофотпулии он низ 500 000 сомониро ташкил медиҳад. албатта вақте ки давлат имконият медиҳад, шароитҳо хеле беҳтару хубтар мешаванд. инфрасохтори соҳаи варзиш вақте ки мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ мегардад, аллакай мо масъулини соҳа ва варзишгарони кишвар масъулияти доир намудани чорабиниҳое ки чун пештара гуфтам, варзишгарон ва масъулини соҳа чун дар ҳасрати доир шуданаш буданд, ҳатто мо имконияти баргузор кардани онҳо ва рақобатпазирии варзишгарони мо дар баробари дигар кишварҳое ки варзишгаронашон хеле пешрафта ҳастанд, дар рақобатпазирии варзишгарони мо низ дар қатори кишварҳои пешрафта хеле назаррас аст. чун чемпионати ҷаҳоне ки дар кишвари Хорватия доир шуд, аз риштаи ҷудо чемпионати ҷаҳоне ки доир шуд байни ҷавонон, бозгӯи ин гуфтаҳои ман аст, чун Муҳиддин Асадуллоев дар қисмати нимниҳоӣ ва финалӣ тавонист ҳардуро шикаст диҳад ва унвони қаҳрамони ҷаҳонро соҳиб гардад. ин бозгӯи он аст ки имрӯз варзиши тоҷик рушд мекунад. варзиши тоҷик дар сатҳи байналмилалӣ аллакай шинохта шудааст. ҳатто баъзан кишварҳои ҳамсоя ва кишварҳои дигар дар рақобат бо варзишгарони тоҷик меҳаросанд.
این چیز ما وقتی ضمن سفرها با این یا آن مسابقات سطح بین المللی سفربر میشویم مسئولین دیگر کشورها و ساحه ورزشی دیگر کشورها دویم یادآور میشوند که جودوی شما بوکس قایقرانی و فلان فلان نمودهای ورزش الکی در عرصه بین المللی خیلی رقابت خوب نشان میدهند. ما این چیز احساس میکنیم و ورزشگران ما از دیگر رشته‌های ورزش خیلی نتیجه خوب نشان داده ایستادند که این همه‌اش ثمره از دستگیری توجه دائمی و غمخوری‌های پدرانه پیشوای معظم ملت با این ساحه مهم و افضلیتناک برای سالمی ملت که روانه می‌شود برای معرفی دولت ارزیابی می‌گردد. شما بالاتر یک صحبت داشتید درباره برگزاری مسابقه‌های بین‌المللی در داخل تاجیکستان. نه. این مسابقه ها به زمینه به زیر ساختاری ضروری هیچ وقت برگزار شده نمیتواند. ما که گهگاه میریم در مسابقه ها به نوار میگیریم و پخش میکنیم، پشتی مثلا این یک مسابقه بین المللی اینقدر تلاش، کوشش، خراجات، شرایط، خیلی کارهای زیاد و بزرگ انجام میشوند که بعد مثلا بیننده یک مسابقه بین المللی با این زیبایی در تلویزیون تماشا میکنه. یعنی تا زیر ساختار نباشد، تا شرایط فراهم نباشد، تا همون محیط و نظام برگزاری در کشور برقرار نشود، ما مسابقه بین المللی دایر کرده نمیتوانیم. زیربنای این مسابقه بین المللی تأسیس و ساختن میدانچه ها، تالار و قصرهای بزرگ ورزشی، بخصوص قصرهای بزرگ ورزشی ما داریم که زمینه برگزاری مسابقه بین المللی رو در تاجیکستان تشکیل کردن. فقط یک چیز رو اینجا میخوام جدا کنم، یکی این که ورزش در دو سمت، یکی از سمت‌های ورزش کسبی است که ما رو معرفیگر ملت ما است، بسیار مهم، و دیگر بخشی آن هم در همین حد مهم است، یعنی سالمی جامعه، آماده‌گردانی ورزش، میدانچه‌های خردی که در گوشه و کنار تاجیکستان ساخته میشوند. شاید بعد از همون میدانچه‌ها به این میدان‌های بزرگ نفرای هم راه یابند. یعنی همکنون در 10 ساله رشد که ما قرار گرفتیم، پرزیدنت کشور ما توجه کردن به شرایط برای ورزشگران، اینفراساختار یا زیرساختار میگوییم، اینقدر میدانچه های ورزشی، اینقدر قصرهای با شکوه، تالارهای با شکوه ورزشی ساخته شده ایستادن تا در دو مسیر، هم در عاموی گردانی ورزش و هم در میان معرفگران ملت یک تکان جدی به وجود آید. این دو بخش در سیاست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هست. فقط برای معرفگران ملت نیست، هر دو در هم وزن و همتراز همدیگر پیش رفته ایستادند. شما که مخصوص در کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان فعالیت دارید، از این باز آگاهی بیشتر دارید. رشد دلخواه ساحه به بنیاد اینفراساختار تصور کردن امکان پذیر نیست و با در نظر داشت این مسئله توجه پیشروی معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان واقعا هم خیلی نظررس است، چون ما از نگاه ما مسئولین ساحه و ورزشگران کشور تنها ببینید تا زمانی دست یافتن ملت تاجیک به استقلالیت دولتی همگی در کشور 1,500 انشاءات ساحه ورزش بود و در ظرف 34 سال دولتداری ملت تاجیک، یعنی استقلالیت دولتی، الکی این تعداد از 11 تا به امروز 11,235 عدد رسید. یعنی فرقیت ببینید تا زمان استقلالیت چقدر بود، یعنی 9-10 برابر تعداد انشاءات ساحه ورزشی ما در کشور رو به بهبودی و افزایش نهاده است. و البته رشد اینفراساختار ساحه ورزش خیلی نظررس است و تنها در سال 2024 ببینید تنها در سال 2024 158 انشاءات ساحه ورزش نزدیک به 100 میلیون سومانی از جانب دولت و حکومت کشور، صاحبکاران و تشبثکاران وطنی ساخته مورد استفاده عموم قرار داده شد. اگر قیاس تنها در 9 ماه سال 2025 131 انشاءات ساحه ورزش، از این 87 عددش میدانچه‌های معاصر ورزشی که در نزد بناهای بلندآشیانه، شهرک، محله، دهات بنیاد میشوند، از این همینقدر انشاءات ساحه ورزش، یعنی از 131 انشاءات ساحه ورزشی که ساخته شده است
ба маблағи зиёда аз 58 миллион сомонӣ ва теъдоди иншоотҳои сохташуда бештараш аз ҳисоби ташаббускорону соҳибкорони ватанӣ аст. бубинед сиёсати давлатии президенти кишвари мо дар самти рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш то ҳадде таъсир мерасонад ки соҳибкорону ташаббускорони ватанӣ низ иқдом пеша мекунанд ва сиёсати имрӯзаи давлат ва ҳукумати кишвар хоса президенти ҷумҳурии тоҷикистонро дар мавриди таъмиру таҷдид ва бунёд намудани инфраструктураи соҳаи варзиш низ хеле назаррас аст. яъне ин намунаи ибрат будан барои ҳар фарди миллат ҳам яке аз хусусиятҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомали раҳмон ҳаст ки гуфтам дар масалан экскаватор нишастанду кор карданд, дар майдонҳои варзишӣ гоҳ медоранд либосҳои варзишӣ мепӯшанд, варзиш мекунанд, ҳамроҳи кӯдакон суҳбатҳо мекунанд, ангеза медиҳанд. дар асл бунёди ин гуна инфраструктураҳои соҳаи варзиш албатта таваҷҷӯҳи хосаи роҳбари давлат пешвои муаззами миллат нисбат ба соҳа баръало аён аст ва мо масъулини соҳа вақте ки чун бубинед ҳар тасмиме ки давлат ва ҳукумати кишвар хоса президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои рушди соҳаи варзиш пеша мекунанд, албатта мо бояд чаро нисбат ба ғамхории роҳбари давлат беэътиноӣ зоҳир кунем. баръакс мо ин дастгирӣ, ин таваҷҷӯҳи доимии роҳбари давлат пешвои миллатро дар байни варзишгарон доимо таъкид мекунем. онҳо худашон медонанд аллакай, эҳсос мекунанд. ҳатто Теймур Раҳимовро дар яке аз мулоқотҳо ва мавриди истифода қарор додани як варзишгоҳ дар ноҳияи Рӯдакӣ шӯхиомезона аз ҳамон яктаки гӯштингирӣ гирифтанду гуфтанд ки Теди Ринеро бояд ихел задан дар кор. ҳатто шӯхиомезона, яъне бубинед ки муҳаббати роҳбари давлата президенти ҷумҳурии тоҷикистон нисбат ба варзиш ва варзишгарон ки то ҳадде мадюн кардааст ки роҳбари давлат паси телевизор яъне оинаи нилгул менишинанду варзишгари тоҷика мухлисӣ мекунанд. роҳбари давлате ки ин қадар масъулияти бузург бар дӯшашон аст, ҳам сиёсати дохилӣ, хориҷӣ, ин қадар сарбории зиёди давлатдорӣ, новобаста аз ин он рақобатҳои варзишгаронро бо як хушнудӣ, бо як эҳтироми хос, бо як муҳаббати самимӣ нисбат ба варзишу варзишгарон менишинанду мухлисӣ мекунанд. пас моро мебояд он масъулияту он ӯҳдадориҳое ки бар зиммаи мо вогузор карда шудааст давлат ва ҳукумати кишвар, албатта даҳчанд бояд мо талош кунем, кӯшиш кунем то муродҳо ва ана ҳамон ниятҳои неки роҳбари давлат дар масири давлатдорӣ ва барои муаррифии тоҷикистони соҳибистиқлол ба воситаи варзиш амалӣ шаванд. дар ду ҳолат парчами ҷумҳурии тоҷикистон ва суруди миллӣ садо дода мешавад. яке сафарҳои давлатӣ, сафарҳои кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба ин ё он кишвар ва дуюмин ин дастоварди варзишгар вақте ки ба болои минбари ифтихорӣ боло мешавад ва парчами тоҷикистон суруди миллӣ садо медиҳад бо ифтихор. саломат бошед. инҷо як нуктаи бисёр ҷолибро гуфтед. ҳамин таъсисёбии телевизиони варзиш ҳам лутф, сиёсат ва ғамхории пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба мардум ва ба варзишгарони тоҷик аст. имрӯз бинед бо қарори раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон соли 2015 ин телевизиони варзиш ташкил шуд ва шахсан президент омаданд дар инҷо суханҳои бисёр ангезишии хубе заданд ки шумо бояд варзиши тоҷикро муаррифгар мисли варзишгарон мешавед. ва имрӯз ҳамин телевизиони варзише ки бо қарори раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомали раҳмон аст, аз хурдтарин дастоварди варзишгари тоҷик дар як деҳак то ба бозиҳои олимпӣ тамоми дастовардҳои варзишгарони тоҷикро ба намоиш мегузорад. ин ҳам аз иқдомҳои хиратмандонаи пешвои миллат аст. масалан ман худам шоҳид будам, мо соати 3 шаб ҳам пахши мустақим ва гузориши мустақим ба телевизиони варзиш аз бозиҳои олимпии Париж 2024 доштем, вақте ки давлат Болтаев ҷоизадори бозиҳои олимпӣ шуд. соати 4 сар ҳатман дар инҷам ҳама мунтазир буданд ки масалан ин ҷоиза ба даст биёяд. яъне ин телевизион ҳам дар ҷумлаи ҳамон зерсохторҳое ҳаст ки барои оммавигардонии варзиш, барои муаррифӣ муаррифгарони миллат фаъолият дорад ва ин ҳам натиҷаи фаъолияти президенти ҷумҳурии тоҷикистон аст. хуш омадед ба студияи телевизиони варзиш ки гуфтем ин ҳам дастоварди сиёсатҳои хиратмандонаи президенти
ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарами Эмомалӣ ҳаст ва мо имрӯз дар рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистонро агар гуфтание доред марҳамат мо ин студияро дар ихтиёри шумо мегузорем. ташаккури зиёд. бори дигар ман низ бо истифода аз ин фурсати бисёр ҳам бароям муносиб рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистонро аз номи ҷавонону варзишгарони кишвар ба ҳамаи ҳамватанон табрик ва муборакбод мегӯям ва ба тоҷикистони беиштосоямон пешравӣ, бурдборӣ ва ба варзиши кишвар пеш аз ҳама дастовардҳои баланди байналмилалии вартиширо орзуманд ҳастам. рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон бори дигар муборак бошад. саломат бошед. президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз миёни мардум берун омаданд ва президенти мардумӣ ҳастанд. ва ин мардум метавонад варзишгар бошад, фарҳангӣ бошад, сиёсӣ бошад, иқтисоддон бошад. бинобар ин рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон рӯзи ҳамаи мардуми тоҷикистон аст ва қадрдонӣ ва арҷгузорӣ ба ин рӯз ба назари ман вазифаи ҳар кадом аз шаҳрванд ё сокини озодаву осудаи тоҷикистон аст ва рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон бар ҳамаи мо муборак бошад.